هرکاری بازید اونا دانه ایرمنی دیروک و حتی روحی داره ایتالیا کوباری او قسمیش داره فرانسا و دهوک و سلیمانیه و موسیقی داره انگلترا اما کردش بیر نکرد جبیلش که ورداتر حتی نیچه باتمانی اواشی داره کرده گل فراش خورا ببین اتونومی گریده عثمانیا بند سارا که شونده اقوام جمعیت الاقوام يعني بلاش مش من التاريخ اگر izin بده بود کارش خراب سر جبوی وی کرد رابو کدن نواز تلویزیون استقلال سواشی يعني كردان دي ناخده كردستان نما جورا لما كردان كره كمان بيشتي كو اوجي خلاص بو پیمانا داویی 1923 دا یا لوزانه در لوزانه دا کردستان ادی بود 5 parça سوریه و عراقیشی دانه سر کردستان بود 5 parça لسروی کردا دایی سرهدانی کرد هیچ که پیمانی هانچی نبود یا نتوی یا بدرخانیا قسم نتویه تمام نینه یا تام نتوی 1808 یکادا یا سید عبدالله نهریه سید عبدالله نهری هم لهمبر عثمانیا هم لهمبر فارسا تکوشیدی که او شکست سرهدارا سید عبدالله نهری شکست سلگو کرشان مکه بپیوی 1913 دا یا ملسل می دمری اما جمع همه ماه تالی دا باساوی ناکن اواجی تشتاکی پر گرینگه ملسل می دمری هیل همبری سلطان عبدالحمید دوا اوتونومیا کردات کرد سلطان حمید 1909 دا او سرگونی حجازت کرد حتی سلطان حمید 1980 دا کوکت ملسل باش زوریات ملسل اصل خود دمیلی سویراکیه جوبر چو گنجی چو کالیراشی بزنن کالیو var نوی تازه کالیو var نمور ما پاشی نمور چو غیدا گنده کی مالا آرواسیانه گنده کالکی کامونا اینانه گنده سید علیه گنده سید سبقت الله کالکی نور مدرسی که درس سعید کردی اوی دار درس شیخ شابدین اوی دار درس سید علی دار او حرکت اویش دست بکر اوجی شکست زیادت نکنه راست پیوی شیخ عبدالسلام برزانی اوجی من حرکت دونه اوجی 1914 دا حرکت شکست اوجی خانه ما حتی 1921 کادا حرکت قوش کرد علی شیر تاوی نوری درسمی اولا جی سرهدانی کرد لی به خونه کی مزن و ساقالی نوردی پاشا و کالکی ارتورو کرچی عبدالقادر قادر او جوشا گز باشا او حرکتش داره دم داده ما سر حرکت آزادی برای آزادی دا کرد تعاون جمعیتی چی؟ کرد تعاون جمعیتی چی بود؟ دوی جمعیتی دا سعید کردی مال سعید مشهور کن بیش بعد زمان اوجی انتامی زمان دم وهنه دم نوی توا بخوریم اوی حرکتی دوام کرد حتی قدرکی اوجی دمراند بیوی آزادی چی؟ هی بلیک آزادی چی نبود ده 1919 دا مصطفی کمال زهوات کرداران داد مکتوبی وی هنه
جوار بگو شیخ ما کرده وی داره و تمام شادیه و تشتاکی بالکش جمیل چطور مکتوبه ایشینه تلغراف تلغراف ایشی عین متی وانه دوی محترم جمیل چطور آقا پنجران عشرت رئیسی غرزا bizim gayemiz Kürdistan'ı Ermenistan'a iltihak etmemektir. Hep beraber savaşalım, ellerinden öperim Mustafa Kemal. Hatta Hücağı ellerinden öperim diyordu ama bismillah cemiş adam ki. Çardaha mektubu yani. Divan Şeyh o ağaları Kürtler aşağı diye hatta ni مجلس دا قانون تکلیفی دا مجلس اتونومی او قانون جهاتی قبول کرنه لی نکته ایرولاری بخواه امضا نکرده او خواهان داره و اف حرکت هان و خیانت مصطفی کمال لسر کردان چی بود جارا یکیمی دو کردستان دا آزادی جمعیت لرزو برده حتی اون چقدر جمعیت Çağım şey. Şeyhemim xeyr hati. Serçavim şeyh hati. Havayı haval xeyr hati ne? Xeyr hati. خیر آتی Kerem Köpek. جوی جارا یکمین جمعیت کردا دو کردستان دا آزادی جمعیتی داد. حتی او شقیقا جمعیت کردا چی بونه elit kesim emri kubbeşin memur kesimi hep İstanbul'u. Zara yekemi de Kürdistan'da da Erzurum'da Azadi Cemiyeti beni Serukatya Halit Beki Cibri o Arikarevi o Yusuf Ziya Yusuf Ziya o Mehmet Hareket Azadi hareketteki mesele endami şube başkanı yani bu sabah planı proje hatta çekilir her mekide şube kendi. Mesela şube başkanı Milazgiri Kursen Paşa'ya. Ye Kharzan Cemil Çeto है. Ye Vodka müsabeke Kuytiye. Ye Hasena Halit Begi Haseniye. O benzeri var. Ye Doğu Bazı Şeyh İbrahim'e. Ama başkanın her başkan kişi endamı bu cemiyeti gayamın sadece Xılasya Kürdistan'ı. Yani azadi cemiyeti Xılas Arma Cavan Serhubuna Kürdistan. Faaliyeti o devam ediyor. Yusuf Ziya Cara evunda da biz yakida Ucar milletvekili evi diyor. Mahbusi birisi diye cara diyor da di evi nakna mahbus. Ev digere nava halkı hissiyat ki. Az khazım divarda disa xıyanete ke kurda bejim. Ama bizzat ifade binbaşı Kasım. Binbaşı Kasım işte hareketi لسوكي خاني كي بخشة كي بيشوف مكافأة تري دور ده ساكنة و كاظم آقاتان قایمقام سوكي گازید که بیواره که تچکر اف حرکت آنه دا بلا کرنی اوی تکر بیشه او قایمقامشی گازی تنه کاتبید که تبد بیسه اواجی 1947 دا او بلگات تمام شانه مجلسی. اینها آرشیو مجلسی دا ifade binbaşı Kasım burada
Binbaşı Kasım orada hadi şey. Zaten Binbaşı Kasım hem pizmamı Halid Bekir hem Zaviye hem ki bacana ki şehit şahsa. Fatma jina Şeyh Said'e, Gülü jina Binbaşı Kasım. Binbaşı Kasım 1918'da ji ordi teobitti. Disakine hattani ده مها اکیمی 1924 دا لپارسین اردهش اکچه کمال بچاقی تی اردهش بنا اردهش تی ارزول بی که اوید بی قاسم دی میجی فرصت دید ام وارتوش موشه ام شو دیتناوی بی منامک دا یاوروی مگو از متقاعد یعنی امکی بی باشی مرد خازم به پاشا را خبر بی بی ناما مدانی از قبول کرد بیچاره کو پاشم لوی در جمعیت یک چی بیه خالد بگه یوسف شیخ سعیده و چمره کیوان مزین هیا دو کردستانی کرد لویش مرا گو تمام ایرو شوندا چه بلگی دهلدا که نوان جمرا بشینه تا کنه یادا من بده کازم اوربایی قلودو کمتانی برای جمرا دبی ویشون دادی چه وانا حرکت کرد من جرشو کمال همه تشی آخری تطلع ما بیدرد یوسف زیاد کرد بلیسه دا دوبیشن حبسی خالد بگیجی به حیله دبی خالد بگ حتی وشاقی علای قمتانی بیه معلومه قرمای سوبایه خالد بگ یعنی وان حمیده علای فلان نینه حمیده علای قمتانی و اکثری بی نویسار بون بی خواندوان بون اما هم حربی مزونیه همچه قرمایی خالد بگی او چاقیجی علای قمتانی هنددین دخن لوازم قمتانی یعنی دا ابتی بی اشلک بی واجبه خالد بگی به حیله تینه اویده اگر برا حس کن اوی چک بانکیشه خالد بگی چما وار توی را موشه را نابره بلیسه چما دبنه آغلی، پاتنوسی، اردیشی، الجوازی، خلال تطوری تینه بتیسه اما قناعتا مهانه چونکه عباس بگ یعنی خاطر خود دویسه عباس بگ حمیده آلای قمتانی ترکمانه اما ایش خاطر خود دویسه یعنی وی چاقی آگاهداریا حکومت یا المجید بگی سیبکی یا کورسین پاشا به هم راحت چونکه دوره واتا درباست کن و تو کس مقاومت نمیشد من جاوی پرسی نادر بکره کورسین پاشا ان یه خواندوان او میگو بعد چرا و مداخله نکرد آها به زمان ترکی قاچاقی جواب داد گفت من بی فوتون خاطر بازو من نزانیم به یه وی چاقی به پیر خبردار برای 5 سال اولتر او دوان جماعت اوده بگو خالد بگی خبرش اسمت سه پارشان جرا جوی زیر خاص به معنی کار خاص گو کاری نکرد در حاصل او جانی بنافتن حبسا بتریسه لسروی جمعیت ما به سروک دواردا یه خواهی اتوریته و هم اولی هم یه قومی و نتوی شیخ سعید شیخ سعید دو سروکی ریخستنی و شیخ سعید جوین کرن و غایاوی جی خلقی هشیار کرد yani hareket yavan ne kudu şubatı da bu ve mahi bahari da. Diğer ziyaretin evi dilecek muhtizanın hatta mesela pilani burada hainiyeti ki hem ya Kurdaçı bu hem ya devleti dermeci. Hatta vakti ki goti Şeyh Said İngiliz ajaniye o şer fehim nekren o
پاشیجا پشمان بود. حتی اسمت پاشا خود به biz o kadar araştırdık İngiltere'nin burada hiçbir şeyini bulamadık. Sebebi şikastına, rehistana hareketi eva asker Ali Harpet'e ne kolbatana. Şeyh Sari bura kırtıp. Aliye severe ki da Şeyh Abdurrahim ve bitali Şeyh Ayub kırtıp. Aliye Dineci, Raşkota ve Bekra vali kırtıp. Bes Riyaz serbest mabu Aliye Suriye. Ev şu uçağı xata trine ev xat desti Fransa'da. Ev izin Fransa'da rejmat Türk'a asker bir trine alin mara Cemil Paşa'cı mukavemet ne dalanışa livali ev teslim ediyor. Hareket bu bir şekli ateş çıkıyor. Merhum Şeyh Said Vata ko به حرکت دانه اول مکتوبایی بوده نویسیه به عثمانی جایه و نویسیه محمد سعید خادم المجاهدین ناب سروک مجاهده سروک نتوی و سروک گلی کرد نابی دیگه خدمتچی خلقی اولش که رشانیه شیخ شریف رشان و شیخ شریفی کماندار خارجی اما مکتوب بود مکتوب زفر شانیه بگی کرداش عشیری کرداش تمام را شیخ سعید مکتوب شانیه حتی نه مکتوب حکمی مالا دکتر فؤاد دیگه بیشتر که حرکت دشکی شیخ سعید وکی 300 حمل فیرا کنه ونا توبت که و دی هر برفه زبستانه قفصك برفه دبي جاوا جماعتي دبي ام سر نكت لي ام خوي ماف ام شاش نبود اما دمو ما نخوش بود و ام بي ارگوت بود و هاجا دنیا جمتنه بود نشکه بدر کت ام نما سرخو نکت دبي ازي واحد ما هر درباز ایرانی بم امی به هنگی دولت مزفر تکیلی چکن امی داخل داخل و جواجی به حاجی کدکار هر مالوخه هر بیرا وکی سطح مروی دمینه او دروازه چن موشی و مثلا قاسم کی هزار کلوی داره ایسا خانه که بزن که قاسم امی به حوالی و دیگه گفتنی تو بلگی و هنه یعنی اما محکمه قراری جلسه ضابطیه Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinde. Bir başı Kasım. Osmanlıca. Hadi Osmanlıca okuyalım. Debe celse dadı. Debe Şeyh Said'i ben teslim ettim. Bana mev'ud edilen mükafat verilmemektedir. Ama bu tara bir başı Kasım. Çünkü hemen daha derken dibinal bir başı Kasım örnek. Celse kaydı dahi. Ve aşiret binbaşı Kasım Efendi. Şeyh Said'in gayesi müstakil bir Kürdistan hükümeti kurmaktır. Bu ifade binbaşı Kasım. Yani evan belgeha geremer bibine. Çünkü bir hareketi Şeyh Said vali dikişimi. Şeyh Said oldar. Şubat kesit yatırdı. Ne netaviye? Oldar ne be? Mağaracı netavi diyor. Ama ifade yettiler. Pişti ki mahkeme hek çinakin ki de 13 ماه 14 ماه نیسان دا کو دگرن
15 مهی داشی خالد بگی یوسف زیا برای تمر علی رضا و زاویوی به ملا عبدالرحمن شرناخی اما همه روزه که پیشتیوی ادام بود حتی او چای ادام ندکرد بلکه نویر بود دیترسیون و شیخ سعید حتی بندست کرد همه نوال بلیس ادام کرد و چاقی معلومه و بود باش باقان یعنی سروک وزیر فتحی اخیار فتحی اخیار مرده که پیچه که وجدانی بود دیندار بود یعنی اولدار بود پر زوری دانستن گو اما ifade که بده مجلسی داره اوش بخواه خیلی پارتیسی دانه دبی هر حال دبی اعتمادا و بمنای و از نکارم زیادت دست بتیخ خونی برایشم و از استفاده و اینطور کمال و زور استفاده که اسمت همه تبدیل که ده 4 مارده ادا اوی دینه تاخیر سکول خواهیم داد و استقلال محکمسی حتی اوی چاقی استقلال محکمسی هبیه ده بره اجبارا اسکر خواهشاقی اجبارا تسمیشی استاد کرد کمال دینه اسمت دا به حرکت دا 1925 جی داخل بین یدگاه استقلال محکمسی تشتاکی گرینگه و چند حب استقلال محکمسی تینه چکنه در نوا ترکیه دا پیمان وان یعنی قرار وان تمام گریدایی به مجلسیه مجلس قرار بده و تصدیق بکه او تینفاز کنه لی بس شرق استقلال محکمسی خارج یعنی دیاربکر محکمه که ورد داین بلا قید بلا شرط به ایتاز تینفاز کرد بسر وی از خواستم بس عدالت استقلال محکمسی بکن عدالت سیاسی یا عدالت جنا جواب خود بیش احمد سوریا استقلال محکمسی باش سازی بیه مظهر مفید حاکمه مظهر özdeş حاکمه علی صاحب حاکمه اما هر سیچ yüz başına yani hakimi o yüz başına askerim bes savcı tane hukukçuya ama her savcı milletvekiline hem milletvekiline hem askerin hem bine hakim Hazar Nesid و اینجی ششه دا احمد سوریا اوه خاطرات خود دنیسه بلکه او کتاب از او که گرم دست نکمی چود بعضی سه دا آنجا دید خوان خاطرات خود دنیسه دبی روزا که دست محکمه که دبی ام دعوی دارد یا رو با اوتلی بلکه اوی دیار بکری بیر هم بزامن ل دا قاپیه من راست یا لو اوتلی هم ولی چه ساعتی میدید هیچ مشکل اوتلی دبی ام دور دارد زام روزا یکمی به محکمه دست بکر گنجکی 19-20 سالی گازیکی کته هندور اینجا به ترکیه خود میسه دبی gözleri, kaşları siyah baba git bir Kürt genci içeri girdi dedi diyor bir Türkiye bir tabii mesela işte mecbur Türkiye'de affı bir hakimler sordular ona bir şey sordu genç Türkçe bilmiyor diyor birbirine baktılar hakimler gerek düşünüldü Türkçe bilmeyenin bu memlekete hayır yok idamına او گنج در حال کن او شرجی دبی انفاس کن دبی میواری چونه هتل رازان به بیشتر او حتی خونا من اما اطرافی سوجو بخویه دبی حتی قرقام کرد بود تا چما هیچ دست ما عدام کرد دبی حیله بروش اوی گنج ترکی نظامو خواهی دبی برای ترکی خبر کن حتی سبی دبی 3 جارا او گنج حتی خونا سبی امرو بشوی محکمه
Biz hakıma rağmen arkadaşlar ben böyle bir şey gördüm. Bana dedi sen karışma. Dedi olmaz ben savcıyım. İddianame ben hazırlayacağım. Kime idam? Bazılarına ceza, bazılarına beraat ben isteyeceğim. Siz karar verirsiniz. Siz hem savcısınız hem hakimsiniz. Böyle olmaz. Bu sen bizim işimize karışma. Bu ben dedi ben savcıyım kabul etmem. Dedi bir münakaşa ki yapmış kumanda çiğ ben haftaki arada mahkeme. Mecid bir telgraf şanda Ankara'yı vanşım. İşte haftaki bir de okuday deri odamın lehkısın vakım da eva postacı. Postacı telgrafa derece mükir müzakir telgraf aynı hadresi. Muhterem Ahmet Süreyya Beyefendi. Şark Israr Mahkemesi Müddeyi Umumiyesi Diyarbakır. Bizim gayemiz Kürtlüğü ve Kürtleri yok etmektir. Hakim arkadaşlarına muhalefet etme. Güzlerden öperim. Başvekil İsmet. Bir ders bir daha da geliyor. O oydu. Adam. Ama ifade bu koyu. Yani mahkeme ne mahkeme bu? Kıyı mahkemesi. İntikam mahkemesi. Zulüm mahkemesi. İngilizasyon mu? Cellat. Cellat. İca dedi be kurbi darı ne be? Zavala darı tünevaj gutire ki ben kurda pişane. Hem binbaşı Kasım hem Ali Sahip. Juan ya yekşi Ali Sahip ben şu kurda. O be Şeyh Said bu kurdi dağıtı. O ja hoş dike. Tabii Şeyh Efendi dedi. Ama ceza ki diklenete. Gayavuji dedi ama Şeyh Said taviz ne diyor? Dedi bize gayame şeriate Osmanlı hilafeti geri getirmektir. Bu ara çıksa bize çünkü Genelkurmay Başkanı tane numarayı zaman metrem yakın. Dedi Başbakanlığa dışına Genelkurmay. Dedi bu hareketin Kürtlükle bir alakası olmadığını, Osmanlı hilafetinin geri getirmesi için yapıldığını bütün dünya bu şekilde ilan eder. Çünkü dünya zaten tamam Osmanlı acize. Bu şekilde de yapılacak. Ali Sahip kırdı Ravandozu'ya. O hatiyevileri khandiye. O milletvekili Ruhaybiye, Urfaybiye. Çok Süleyman Nazifi Meşe Abdüselam le adam kır. Le Musili. Ali Sahip Şeyh Said Melvi deri evci imzayı hatiye şey. Pişti ve van adamı ham o ne sakin. Bir ne sakin. Sadece de evde de resmi İstiklal Mahkemesi kararları Diyarbakır'ı 424 hap adam. Ne de tenkil hareketi da yani beçar, tenkil. Yani nakil gotu fakat nakil değil. Zaten sehab tebne düşmeni mekurda. Nave van harfi komünist harfi seri te. Tenkil, tecih, tedip. Tedip uslandırma yani edepleştirmeye. Tenkil, nakil fakat öldürmeye. Tecici sürgüne. Van harfi kadıcı ölüme. Yani katla. Ne ko minan işvera sürgüne ciddi demek. Dest evet. Dest beçar hareketi. Beçar hareketi beni komanda Mustafa Moğlali de dest bir kit kemne gunda. Belki hene rakam bejin 2000 küsur gunda da merif kuştene hene he ziyaret bejin. Evet destime da meclisi da kayıt kiri ama ye mahkemine. Ye ko be out ki mesela evet Hasan Ekber'e filite kutu. Amri ve haşte 2 sal bir. Onun hapse berdana berler redom kuştu.
بمحكمة مثلا شوقي بك ارغاني قال كي عزيز يدرمي بخويا هذا برا خاربته مع محكمة بكن رضا او كشتن بريوي كشتن و بنزري وان بحذر انسان وصل بمحكمة وكشتن بيشتي بيد هزار ناس حتى 20 هفته اسرا محکمه سیده ها که 20 هفته دا او اشتباه خلاص بود 26 دا تأجیل قانونی درخسته حتی او چاقی هناك شيخ ما هناك باقي ما شخورة الحدي دا كسك تكليو نا د 26 دا تب سرگونی اون درخسته مثلا سرگونه سه پاشو سه پاشو خاله منه از اما از عیبه ویش بیشه حتی او چاقی تکلیت سنه و جیور حد 26 دا سرگونه وی درخسته چون یه شر آگری درخست اوجه آبی منه برای حسیتیلی جلالی اوجه حتی او چاقی راحتی با حتی نی شیخ علی رضا وانا حتی شیخ علی رضا وانا وقتا کنه ایرانی برو پیشاوا کرد و سب برو نخواه درواز برو که یک او بو منانی مثلا که ما اوفه هید به ایسو تالاسنا گردیلت به هجوم که یک سرگونه وزر کرد ادی اولیش تحضیب خرسی ما را شیخ میوان دارد نامی و نخزناکا میجم و آقالر و بگلری می که حوالی دولتی بود هر سرگونه وزر کرد چونه وی داری لی ما جلال یا برو سرگو قبول نکرد برو سلاح خواهد دکرده چی شهر آگیری همی شهر آگیری دروژه کرده دا بیجیم 1026 دا شهر یکمین برو درخواست به 13 مرمون باشه 27 دا خیبون جمعیتی قرار هدا اصلا نوری رتبه پاشاتی دان شان سروان اولی یا آگیریه ام بکرتایی دوردا تمام کن اگر شکی اون هم پرسن کامیج بزامن همی برسیوار جبوی قبر گورا شیخ سعید خازم تشتاب ای والله سروی بیجی دکومانتی تدا چه ایجا ایوارات شکی بیجیم بلکه یک مناست که ناست که مناست نه که بیج برو مناست کن از وقفتار بلگه مدوری به هریمی بود ده حشته حتی نوتی دا موزانن از به عربی فارسی عثمانی زان انگلیسی هندوتی زان به کردیش افغاس بیشتر 12 ایلولی 12 ماه ایلولی دنما که جنتا عسکری دا جمعه گنره که خواهد که اسکی اوراقلار یخ آرشیوا ما محلی یا برا آرشیوا ما دا یه 5 ولایت ها تیدا بود 5 ولایت گریده برا آرشیوا که خیلی میکشی بزانه مموری من یکی عثمانی چه بزانه بتونم از کد آرشیوی وشخوا زد بره داشت مراقلی بود من حچی مثلا بودره مموره هبون یه 100 سال عود کرد من اولا شوتم اودی تو ایوان نمون من دینا خود خریطه در کرد مزار خریط هستی کینگه چکرنه 1928 داد کی چکیره اوقاف عموم انتقاسی yani hatta o çağı mezarlıklar geride vakıflar, Diyanet geride vakıfları. Çünkü maaşı var tek vakıfları dayı merak. Hazar nesil 28 da evkafi lüve deri mezar resmi var tamam ser haliti çekiliye o tişteki ent balkeş kilki var resmi kilki ser makbara dayanış. Yani tişteki musab teknoloji iru. جي أقونوكي ملين هيري طبعا مساكر بوكو أو شهيد ويدارينا يعني نية الشيخ سعيد تنيب وشاش هفاليبي يه أستاذ عبد القادر دلورا يه دكتور فواجي دلورا يه أفوقات بابي توجو أفوقات حاجة أختي محمد توفيق
دوره وبنزري وان يعني حتى الشيخ سعد قرار الشيخ سعد يشيس نهانا نمراوية حتى وجاقي أو قش عدام كره أكثر يجلورن حتى محمد آغاي شيخ دوديا بابا محمد كبغل أوش مخبري دلوره عدام قرار يلاوي تشيبو فقط فرد حبسي دام خاربيتي دركت أو شغلت فرد حبسي دام أوش الفرد ده فكر مدينة هذا خريطة مقياس لي ساد بيسمى مقياس بير بلو بين مقياس يعني ölçekli ölçekli yani bir zamanın ha İvan. ya bu konuşu tuttu İca ev vakıflar kanuni hem 2762 sayılı vakıflar 6. maddesi hiç bir ahmet ana arada sisal der doğru digo eğer ciki vakıf ve vakıflar kare geri iade bisti benim mülkiyete kida bebra İca mugazi evi bisti از بجمع وقفة بسرعة اسخابتي من خريطة هذا بيزا تاني من كيش قرآن نبي من شو بيوان رياض خريطة دا رياض فعلي جهة جدا يا خريطة دا بچوب يا ويشاقي 1998 دا ريفرب مصابت نقطة بدن هي سور اكي هون اطبقها برجي هر ملي راستي بدن هي او بدنش خريطة ذهبوا دول شكل ده نزول هذا 7 بيجي متر 7 بيجي متر بس بغبرات يعني تقريبا الصبح وردي هذه هي يعني باقي او خستخانه هي نكبه بر دور ده دست بك مزاري وي كسين بلا شبهه يعني اما رسمي بلغا دولتي اذا متشكي خطا كر من خريطة أول كي فوتوكوبي كي هلا ده بكون برا بسكنه رسمي أوراقه وروجوارا بي تاينهم دركه از وش باشد من أو نبي باشه بيشتي چند ساله از هات أشوما بلگه بلگه مدونی که اوجی همشری من دیاربکر زازای می اگلیه و مجرا کو باشه کو تا اوجی پیشی دا مناس کرده و تا از بلگه مدونی با اوجی شر باشه دا معزوم و باشه گماله اجی نزارم مگو اجزا از کدم آشیل گریا من ندید آشیل مموری که که بود امکی و مگازی که اوجات اوج ندید إذا مدرس مرة جو خدي ما 2008 دا جو ما تقع أوراقي عثماني جا عرب جا فلان هبنا ما تفشل ده وش ما خواستنا ما شو ممكن باشه زمان كده مقطع محترم شيخ قاسم مقطع بعد هم أقرب تجي فيها ملة تكفيه أو نصك يما بينقولي نبي حسن فقه حسن وفقه حسن جلال عزیز میشه دانا برایش برای به آریکاری بلکه از چی بود میشه تلفن کرد از چون مجرا گو جا میری گو از تلفنی که بکن مگو والا وقف دار گو گرم مدر بگو نه حالا احتیاج گرم مدر تنه اما داره باشخانی آرشیو داره باشخانی تلفنی که جا میری اگه ناست کردم گو bizim eski bölge müdürümüzdür gelip bakabilir hiç şeyimize gerek yoktu. Az resmen bir fermici az vakıflar genel müdürlüğü de Osmanlı arşivi de tabu kazı kendi de araştırmacı mı? Yani belge mi? Az şu o belge Diyarbakır yani tamamen پیش آمده و ضعف اون belge imza منه. از گریم نکردم باشید. از آنها خرخنت کرد. من چقدر تشتکی اون دستی خود کریه لی مبتعب خودیتیه به دستی خود پیوارد. فردا تسنج من امین به مقبل أول مديتيا وباقي أهم بينجي باقي دعوة جهبة طبقات سو كلام دول أرشيفون دول أنقري باقي أو جهبة أم دول ده ببين مقبري غوري وان شهيد جي دور Kerem. Astıkazım çant işler Cenab-ı ve ziyade فهم yani roja idam kırına Şeyh Said Efendi havalen wan ji bo Kurda rojaka gelek tariye me ruhe wan şad be
بس ام نهاتن کشتن گور قناتا من لیکولینن من دماغ شیخ سعید efendi havale vana hatına kuştun aslında millete Kurd hatiye kuştun. Taybetici vakta gamirol Bakura Kurdistan'ı mezedikin problema Bakuriye Kurdistan'ı Ravşa kam tedani kaosa kriza kam tedani sedem evekü kuştun Şeyh Said Efendi o havalen vine jibona ve yeke Türk Tebejin altın vuruş damak devlete Şeyh Said Efendi havale van vi yaji idam kırına rasti gelek bizanati u darbeka gelek mezin li Kurda daye levra jibona ku lekolinen min yaji tiştek mi gudari kiri ku darbari Şeyh Said Efendi da Taybeti Cimella Hasan Eşyar min gelek neziki da şopan yaji gudari kir lepaş ejil ser demografiye Sarokya Kurdistan'e va sele daviye xabaten min çebun Pranya vanj çapun vekşi Abdülselam Barzani Şeyh Said Efendi Mela Mustafa Barzani Mesut Barzani Kadı Muhammed Doktor Kasımlı Halit Bege Cibri tişteki midit Şeyh Said Efendi insaneki gelek taybete jibo ve Kurd zede kıymet avi nizam taybet bu inavi Şeyhetiya vi best naye ji ruheviye milli naye kasatiye kaviya pır kurtayı mesela damak azlı biyografiya van mezetikim Şeyh Abdülselam Barzani'yu Şeyh Said Efendi gelek dışıbına yaptı. Debi sanki cevine. Ama damak az mala Şeyh Said Efendi Malbata Barzani'ye şurovetikim sanki debeci ki buraya havdine pır dışıbına yaptı. Yani aslında tarihe be manevi be milli be rolak daneva malbatana mala Barzaniyan mala Şeyh Said Efendi lejboku mala Barzaniyan yacan benim mala Şeyhen Barzanan tevger greda şerten diloki cüda domandine iro hatiye merhala devlet aka serbuxu az bir kanate danaku eğer Şeyh Said Efendi o havale vi nahatana kuştun sağ biyana iro Bakura Kurdistan'ı tabi ona ve demet desti da havduku mala barz Şeyhen Barzananra az bavar tıkım ki yekiti u sarhabuna Kurdistan'ı gelek nezik bu. Mesela vakte gotun Şeyh Said Efendi bu mana iro ilmi tüle mezeki aslında mürobeki gerek sekülere gerek sekülere yani vakte gotun efendim ev وسيتك الشيخ سعيد ابو سعيد الشيخ زواج ببيش قاودني مال كرم ما مستكرم ابراهيم شخصيكر سعيد الشيخ حزار نهسد وشست وجار أنا شست وحفت يعني برنا يجرام بس شست بتبي زيا شرف خانو بتبي ملنوح هجار بل بقدر أقدر evet öyle. هاتون قول حساري ارتهج هبو ويا بروجرام هبو زيارة شيخ سعيد شيخ عرزان فندي ودخواستم جي وسيش بلو سعيد شي وازانم وجاوب بو سكرتيري Sekreteri parti bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeyh Arzan Efendi yaparsın. Bu efendi em çıma bir serneket. Makay seramı. Çıma muvaffak ne? Şeyh Arzan Efendi bir aciz. Yani epey aciz. Var rengin ve çıkı. Bu Said, daha önce bu belli bu Said Efendi Said. Bu Said bu galet, muşaşır. Em bir serketine. Yani em muvaffak buna.
كوفن شو موفق بنا يعني جرب بنا يعني إدام بنا كتنا حبسان طالون بنا قلنا وجبوا الشيخ سعيد الرهبالي لي ضحب يستوي ضحب لازم يبيهم يك معنوياتكم شهادتكم يك شيء ملت يبي كل شبن دست خلاص كرمي شبن دست خلاص كرمي وده شهادت هذا قيشت الشهادة جبوا ناموس أخوه جبوا دين أخوه جبوا ولات أخوه مرن وبون شهيد هذا بيشوف هي وواحد هدفك يا والدنيا ده موفق هدف دوامي و كرد اگر شيخ سعيد الرهبالي ويران نبانا اي مصطفى كمال واسطة بانكان وواسطة هند انسانا اي بچانا با كردان فقير پر بون آغاوات زور دكرن لخلقه اي نكي قريدي بدوان چند حب بز بدر تاجوالا چند حب دوانا و هناك آغای نرحت و خندوان پیشاتی نرحت ایوانا جی هناك هم بکشتا هناك هم تهجیر بکرا و لگور خانه کی آغای تزگری چی بکرا دنابا 20 سالی دا کرد بگوتانا yani جدا temsil و تهجیری کرد بگوتانا ولا babam Türktü, babam Kürttü. Mustafa Kemal geldi, hat tam jibo me تشتكي الرن باش زلمة آغلي خلاص كر أم بول خدان أراضي إيرو قاي ما هي بزي ما هي أم كذا خد بسري خد دن مير أبي أصوم ربيعهم بتشام أما الشيخ سعيد الرهبالي قال بيان هرشان شو هرشان عيني تعبير جنبوي من قد ناتشه حسن آغاي خالد بيك حسني قلت قالوا بقول لك ده ما يردوش يعني أوتوريتيكي وراه وشي عبد الله ملك قبل ظل الدنيا شيخ بوسنشينه كي بو مسلمان بو شيخ تاريخته بو يوسف زياد خندوان بو نزانای دكتور فؤاد و چرکور علوی بو میرا خالد بگی جبری گو عسکر بو میرالایی بو و به هزاران انسان جدا و مدست والله هفت به هفت خونوان هات ریتن مرن خونوان به هفت هات ریتن سنف فرقی ایدئولوژی فرقی انسان جدا و او مرن لجبهان نتوی هات دنیای ولوسال yani kimlikle netevi şey bu iro kurdane govayt to hey govayt to hey bu eğer me ha wana kuna khane dana cebha netevi çi neba sınıfı cüzatiya insanan eğer jorti ra neba bu kurd perçe bavaki aleviya yani Şeyh Said ona hayata falan Kurdistan'a gidecek. Mefhuma Kurdistan'a gidecek. Zihniyeta Kurdistan'a gidecek. Da gırker zalim. Emci pır bey akıl. Akıl mecik kıyme. Hissi mecik. Beşi akıl meye. Cibel vi hatani rovate yek. Ya diyor ki tümera çu vesiyetli ki. Vesiyeti de çiye ezdiçim. Bu vesiyeti min eve. Bukhunum. Bukhunum zari kabzal kandırıyor. يك يا دوائرين جو زمان خب آخر تقول له كده بندرا بابا زمان قش بينا كده مال باتا خدا ناو خدا ناو خديلا بزمان خب سبك و جهاب بزوجن يعني هو يولد و جهاب بزوجن هم كنا نرتبر زاري ونفوسه بربا وجي خالقي خايجي إنسان يكون خدا مقام وموقي برا پشت آخه نده خلقی خوش خلقی خواهید نه که نبیش عباب شوانه گاوانه خلامه از بوم والی بوم حاکم بوم ساوچی بوم مهندس ارتباط خوش جب نداره خواه محافظه بکن بو بس کردنا و 40 سال آداد نگه مثلا هزار مثلا öyle yani ömrü vesiyet hiçbir nekin Yemek ki kasta tek sayı der bu ki çıma devlet avana. yani o şey tabi ko özür fas bu efendi raste bu efendi raste nazar bu raste yürü bu avçular li kurd hem Yani heviyet ku nam vücut ku Şeyh Said Efendi hamal evi kapasite avana devlet hava kırıne.
ev çuman nebiye. Kastani ev bir. Bəli. Tiştekte boti. Yani hem gene fedakari. Eğer fedakari ne ki programa kuşta dinleyici ya buna ise. Yani gel ispas.